US amasung Israel na Iran na airstrike chathaba hokre. Iran gi missile na US Navy mga fleet headquarter attack tawkre. Nuclear deal gi matangda US amasung Iran laiba anigi marakta chathadarakhiba diplomatic talk adu fail oikhibaga loinana ngasi US amasung Israel gi Air Force na Iran da akanba mawngda airstrike chathaba hokre. Iran na kablakpa missile na island nation asida laiba US Navy gi 5 fleet headquarters ta attack chathakre. Takalani magi oina kaya yamna amanga tathokrabage haibadi hojik fawba oina khangma ngamdri. US amasung Israel na chathakiba airstrike aduna maram oiraga Doha, Abu Dhabi amasung Dubai na chingba mafam kaya da bom pokhaibagi ahoba makhol kaya tari. Iran gi maikaidagi su US gi Navy base yauna Israel da missile amasung drone sizinaduna attack chathabagi thawong leptri. Takalani na sognariba lan asigi matangda Iran Revolutionary Guard ki maikaidagi phongdorakhibada region aduda lairiba US ki base yauna Israel da target tawduna itihasik oiba mawngda chapchaba para ama tambigani. US amasung Israel ga thengnabada Iran na karisu ninghanaba tawde hari. Report amagi matung ina di US amasung Israel gi maikaidagi Iran gi Supreme Leader lairiba Ayatollah Ali Khamenei na lairiba mafam aduga maya nakna airstrike chathaki. US na Iran gi mathakta chatharakhiba combat operation asi US gi President Donald Trump na Iran gi mathakta major combat operation hauragani haina lauthokhibaga ikan kanadanani. US gi President Donald Trump na phongdokhibada airstrike asi Iran missile sing amasung Navy base sing na chathagani. American singbu kannaba Iran gi missile sing amasung Navy gi lairiba base sing asi mapung fana manghan takhangani haidi. Iranian media na phongdorakpagi matung ina laiba adugi konungdagi maikhu karakpagi saktam kaya uba fangki hojik su mafam kaya da leptana tari. Missile attack ta Misi Mina gi thawdo kaya su yaure haiki amaromda Iran US amasung Israel laibak ahum gi marakta akanba lan tawnarakhiba sina maram oiraga ngasi khudaktagi March 3 fawba British Airway gi oina Tel Aviv amasung Waran gi flight servicing cancel tawkre. British Airline gi maikaidagi phongdokhibada nauna oiragliba phibam sing asi yamna kupna monitor tawri. Ngasigi oiriba phibam asi yenglaga aman gi oinasu flight service cancel tawki hari. Panba yabadi Iran na kariguma nuclear amasung ballistic missile program sing makha chatharaglabadi Iran da strike chathagani. US amasung Israel na mamangda Iran da jackson wa thamkhrabani. Indo-Myanmar border sambal khabagi thabak thoram sing da yerapan pirakpagi matang na wari sanakre. Indian Ambassador to Myanmar Ave Thakur amasung India gi Ministry of External Affairs ki Secretary B Siam amasung yumlonariba Myanmar gi Permanent Secretary for Foreign Affairs Haukan Somga naipitawda unanuna India amasung Myanmar ga taina mangamkhai paringda sambal khabagi thabak singda attack chathakiba amadi ayerapan pirakhibagi matangda laiba anigi oiba wari sanakre. Ministry of External Affairs ki Secretary B Siam na Myanmar gi laipitawda Marirak suba Myanmar India Joint Boundary Working Group ki meeting yawalakhibani. Hindustan Time na tawba report amagi matung ina India amasung Myanmar gi yumlonabada sambal khabagi thabak sing chathariba sida armed group sing na improvised explosive device IED sing sizinaduna sambal sing tugaiba abadi sambal khabagi mapot machai sing huranbagi thabak sing tha anirom asida chathaduna lakhi hari. India amasung Myanmar ga lonaba border pairing da sambal khabagi thabak sing India gi Border Road Organization na tawbani puna kilometer 4,462 sangba Indo-Myanmar border asigi manungda kilometer kontra khaktama Assam Rifles paramilitary ngak senduna sambal khaba loisin mangamli hari. Mari lainaba village authority gi ayawa yaudana khulai paiba mioi amata tangkhul gi khulsing na changba yaroi TNAL. Fibam matamgi matung ina lona ayaba piribasing natana kanagumba khulai paiba mioi amata na mangjongna mari lainoriba village authority gi ayaba yaudravadi changba yaroi. Karigumba unauthorized oiba mawongda tangkhul gi khulsingda changlamba thoklabadi village authority in hill area Act 1956 ki section 16A ba let tawbani haina logani haina Tangkhul Naga Headman Association na thadorakpa cherol amana hairi. Cherol asina makhata na hairibana Assam Rifles ki maikaidagi association asigi jurisdiction da nakal na makhaki yenglaga michang mikhai nai na thabak tawbagi thawong asi yaningde. Indian Constitution gi matung inna laibak asigi territory manungda operate tawriba security force khudingmakna laiba asigi lairiba law bungang na chatkadabani loinana Indian Constitution gi article 14 amasung 21 na piriba fundamental rights sing adungak na chatkadabani. Village authority asi icham chamba administrative authority amanate masi makhoi gi unity dignity amasung collective will gi ahingba symbol amani.
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯏꯟ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯦꯛ 1956ꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯛꯈꯪꯂꯤꯕꯅꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371(c)ꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯟꯁꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯂꯣ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯤꯂꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯏꯟ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁ ꯑꯦꯛ 1956ꯅ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯆꯤꯞ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇ꯭ꯌꯨꯇꯔꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯟꯅ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯇ꯭ꯌꯨꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯒꯚꯔꯅꯔꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯖꯔꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯏꯀꯪ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯠ ꯏꯀꯪ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯧꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ꯫ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯒꯤ ꯅꯤꯜꯃꯤꯜꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯜ ꯑꯒꯔꯋꯥꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒ 2026ꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯔꯦꯟꯖ ꯋꯦꯗꯔ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁꯇꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯠ ꯑꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯤꯋꯥꯔꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠꯇ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯏꯀꯪ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯖꯣꯟ ꯀꯌꯥꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯏꯀꯪ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ, ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯣ ꯒꯦꯡꯒꯣꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ (IGP)ꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯀꯪ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯆꯔ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯀꯪꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯗꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯆꯨꯁꯤꯟꯅꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯀꯪ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯧꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯇꯤꯋꯥꯔꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠꯀꯨꯝꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯁꯥꯏꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕ ꯈꯛꯇꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯚꯥꯄꯣꯔꯦꯇꯤꯚ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯜꯇꯤ ꯗꯤꯃꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ (DGCA)ꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯡ 94ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯂꯧꯗꯅ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯒꯅꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯡꯒꯤ ꯕꯅꯥꯟ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯁꯨ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯂꯧꯗꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ DGCA ꯅ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯐꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ DGCA ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯌꯔꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯦꯞꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯒ ꯄꯨꯡ 94 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯟꯁꯦꯂꯦꯁꯟ ꯐꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯑꯃꯅ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯦꯌꯔꯂꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯟꯁꯦꯂꯦꯁꯟ ꯆꯥꯔꯖ ꯂꯧꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤन ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯡꯒꯤ ꯕꯅꯥꯟ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯌꯔꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯗ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯑꯃꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯥꯔꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ
OTA dagi lauba ticket cancel tawba matamda airline aduna cancellation tawbagi daita adu airline aduna puri DGCA na kanba instruction piraduna maram chaba cancellation claimsing 14 working day gi manungda loisinaba khangali DGCA gi matung ina airline khudingmang na hariba chawba chana kanglon sing asi mari leinaba airline sing na makhoi gi website ta soidana thaganaba khangali loinana passenger amana ticket book thoba matamda so hariba passenger gi hak asi khanghangadabani DGCA gi regulation asi bo thawoidaba matamda chana kanglon asi bungak taba thengnarabadi DGCA gi maikai degi akanba action lokhatpa yai hari nongthak lambi thingjin khibadagi Air India gi flight langmakhang da halakre Israel, Iran amasung Iraq na nongthok lambi thingjin khibana maram oiraga malemgi tongan balaibak singna flight service tawada chawna khudong chadaba mayaknare Israel amasung United States na Iran gi mathakta military operation jatha khibana maram oiraga nongthok lambi thingjin khibani Europe amadi Asia gi marakta paigadaba flight kaya marum lambi thaidok pataki Air India gi oina Delhi dagi Tel Aviv fawa paigadaba flight ama lamakhang da halakpa taki passenger amadi crew member pumnama khudong thiba mayaknaba yai khanmadagi flight adu India da amu halakhibani haina Air India gi spokesperson amana phongdokhi oirgliba fibam asina maram oiraga Dubai da base toba Fly Dubai airline gi flight service ta chawna pan mathole flight tracking website fly radar 24 gi data matung ina Tehran gi nongthakta civilian plane amata paikhidre hari leiba kaya amana nongthak lambi thingjin khibadagi international flight service ta chawna kaiba thole ILP gi kanglon ngaktaba 1968 Mizoram dagi halankre haukiba chahi ani gi manungda inner line permit ILP gi kanglon ngaktaba mioi 1968 Mizoram dagi halankre haina state asigi home minister ke sapadanga na phongdokre assembly gi mifamda congress gi member C Mulyan Chonga na hanglakpa wahang amagi pakhumda home minister na haiki kumja 2024 amasung 2025 ta ILP pass lakh 3.39 hena piki masigi manungda 3,70,870 temporary permit ni aduga atopa 22,185 na regular ILP ni home minister na puthuragli ba data matung ina Mizoram da ILP pibagi chang tapna wangkhalagle kumja 2024 da permit 1,59,608 piki aduga mamang chahida na permit 1,80,384 piki haiba khangle permit khwaidagi yamna piki ba district ti Kolasifni district asidagi hojik fawada ILP 1,90,528 pikre hari da saruk yakhiba child artist angom sanamatum taramna okre British Academy Film Award BAFTA 2006 ta Manipur khaktagi natuna India gi ihan hanba best children and family film award phangmangam khraba film mungda saruk yakhiba child artist angom sanamatum bu taramna okre taramna okpagi tharam adu team nisikan kaisamthong assembly constituency gi MLA sapam nisikan gi Sega Road Thauda bokta leiba sangne na pangthokhibani thoram aduda film aduda actor oikiba Hamom Sadanandasu saruk yagadaba da khudong chadaba kharadagi makti yaukhide thoram aduda saruk yakhiba MLA sapam nisikan masa saruk yaduna bung hariba film aduda Raju Agarwal gi saktam langkhiba child artist Sanamatum da khudol tamduna pungning thogatki MLA nisikan ta phongdokhiba da India gi saknairaba actor Farhan Akhtar na producer tawba amadi lamdam asige ningol Lakshmi Priya Devi na ijaba amadi direction piba film asina BAFTA award phanglakpasi lamdam asige oina chawthok chaningai ni phongdokhi